Lepo pozdravljeni, otroci. Dober dan. Kdo sem jaz, kdo si ti? Prijatelji smo vsi. Danes bomo prebrali zgodbico Kdo sem jaz? Prisluhnite ji. Z veseljem, Dadi. Se vidimo. Kdo sem jaz? Mjav. Hu. Kdo je buden, ko pade noč? Hu. Jaz sem sova. Kvak. Kdo skače po lokvanjih? To sem jaz, žaba. Brunda. Kdo se sladka z medom? To sem jaz, medved. Kdo se skriva v svoj oklep? To sem jaz, želva. Sljak. Kdo svoj dom nosi vedno s seboj? To sem jaz, polž. Mljask. Kdo slastno gloda korenje? To sem jaz, zajec. Hrsk. Kdo je najbolj zvita žival v gozdu? To sem jaz, lisica. Kdo se glasno oglaša s svojim trobcem? To sem jaz, slon. Ga. Kdo čofota v vodi? To sem jaz, raca. Pi. Kdo se skriva v jajcu? To sem jaz, piščanček.